Mir s vama. Od džamije kao nastavak Pasnika je ulica Potok. Dužine je oko 150 metara do kuće Đurđevića. Na nju se naslanja ili od nje se odvaja nistrmija ulica u Gubavču, put Vrbe. Ujedno to je najzapuštenija i najzanemarenija ulica, to je put u mjesnoj zajednici Gubavaču. Neprohodan je osim za terence. Izrovan je traktorskim točkovima i razlukan bujicama i nikad se to ne sanira. I zakravljen kao da se ne koristi. A u vrijeme moje mladosti to je bilo omiljeno šetlište tadašnje omladine, naročito ljeti. I sada rado prođem tuda, ali sa četanjem ili šijas mi otežava šetnju. Poslije cjelodnevnog uživanja na nekoj od plaža na Limu ili Bistrici, pred sumrak skupljali smo se da bismo pošli na Vrbu. Voda s Vrbe je najbolja u okolini. I stariji su je rado pili i tražili su da se donese, a nama je to bio dobar izgovor za dodatno druženje. Naročito je to odgovaralo zaljubljenim parovima, jer su tako, doduše pred očima, ali daleko od očiju stariji, mogli malo da porazgovaraju, da proašikuju. Kad nam dođu gosti sa strane, omladinci, voljeli smo da ih povedemo na naše korso. Djevojke i mladići sa strane su nam bili interesantniji, jer smo se mi međusobno doživljavali kao neki rod. Često se događalo da se gošća ili gost zagledaju u nekog momka ili curu iz Gubavča. Nerijetko bi takve veze završavale brakom. I kad bi neko te snahe ili zetove pitao zašto su se udale ili oženili iz Gubavča, odgovarali bi zato što su se napili vode sa Vrbe i ostatak po uvjerenji. Dakle, Vrba je bila odgovorna za njihov dolazak, upoznavanje, ašikovanje i krunisanje brakom te veze. Pa nek živi i traje. Mir i ljubav.